lagi. Enggak. Dia dah. Nama musik pun nama. Tapi kok kamu coba pilih. Mana ko to? Cepat lah tapi kok. Kasi ano na pikin na nararamdaman ko sa kon. Asal kau main nani mah? Mana kau bawa? Mari kau main. Enggak nampak dari sini nih, Bang. Kau dereng melawat. Batas sembilan sudah. Atur Batas sembilan. masa. Mari kau main. Mak. Atas. Bagak depe. Silakan yuk. Mak. Sisi baru. Suruh main papung sini. Notangis so. Mare. Kasi to hato. Enggak. May takap pida. Enggak jauh. Enggak joyo na terang. Asa po kita kari joyo na. Enggak jauh. Asa po kita kari joyo. Ban. Nah, beres sudah apa? Unang palilik ko. Buarin, Bu. Tengok nanti dua itu lagi. Tengok itu udah kuat lagi nanti itu. Ban, apa yang kuat? Apa yang kuat? Ini sih nanti mak tua apa di sini. As bang. Orang muda dulu ini. Oh, loh. Mak, ban. As dah dulu. Enggak, ban. Kerja kamu mak. Enggak. Hidup iso tu tangan aku tinggal di baris dah. Terus apa mau besok? Dia pernah kosong di sana. Berisanya semua. Enggak bisa disatukan. Enggak udah penuh semua. Jago masalah nih. Itu untuk motor. Nah, bertemu buat tuh sih. Iya, yang foto. May pawirs magkagi. Iyo, anda pa ipauman mo sa molodong ipiringi. Asi bersih. Anak ko naman na. Mabyak marap. Ay, benar sa piti ini sa tok, piti sa tok. Mang rage. Pero nililibat ako nga mga kutang babat ko sa naram, rabe. Nyarabe asibik ko, tang buhay may kukunaw mo baba mo na, harap ko na mo rabe. Ay babang hidup ko, marana din ka ko rabe. Asa buhay kini pa rin kakuha ni. Uy, ginawin pa din ka ko rabe. Bering on yun. Sama mo sa ibabay. Dito mo. Umara ka? Hindi rin at Pagpakalang sa tito ba? Alasan na yun. Saot na yan. Lele na hayo siya ka. Sini gulikutan. Nah, semangat dulu. Dan Sini. Dalam ya. Mana itu? Bang tua. Ayo pe Helen. Makare karo lagi. Itu kamu bisa makarai. Pak nak nyok. Rumah aku baga.
kamera. Kayo. Belupak bukan, belupak. Gimana bu? Kabung kertas. Sindok tadi mana deh? Nama kisah seorang. Pinaikot sampai Hei, mereka tapi mau naik. Abang ini lah banyak. Tua. Biar kusak. Kusre. Jalanan. Iyalah. Udah santai lah dah. Mon. Udah bos si Parli. Rasa udah tua-tua kau. Memang niat Tuhan kita ini nggak bisa. Ini sudah tua-tua nih. Ule ya pekan. Akan ngomong kata punya mah kata punya lalas deh ya toy. Jadi seorang mbak nama lagi satu tenda sawati. Piring tunggu dulu. Iya piring. Satu lagi, dua lagi. Apa ya? Apa? Kadang harus kue usi makda. Saya ikut. Kami yang kasuhuton mangido lumo bitu hawa kai botonan. Ulau tau na torang gapot tado ulau las nirohau. Jadi molo halak namar las niroha mekel. Asa dia tuju aku isi asai pada utu hatta kana alai na usak kapi ami amanggal janami perjulu manian nang fe ulau non seba datu surutina seba soina
Mulupuda manang ada tang lupa kita dan dijak pun dia makan di batati kita. Jalan Tuhan taruh nama dokon, roy bana seperti biom. Molo tunga dong. Nama pakurangi do rohani dongan nami jol malubul nama rohani rohan. Di ulang nami nama di mana gotok pos rohan nami Tuhan Tuhan. Asa unangi pangabati di pasu-pasu nanang si pasato mutu pinopar ni na tuwa nami. Saya salu na siya paringo tamu jalaw rahasia abi salu na letua siya kadusan nami marhite mudar munang durus dulu. Asa tamaha mi tong-tong letua jong dia dopam laho mamugi pasanga pokok. Asi marhama le Tuhan nangaka keluarga nami pe. Na subuhi do perap do tamin maing di ngananona le Tuhan di napasanga po nakanatorasan. Pos rohan nami Tuhan. Tong-tong pasu-pasu na sida. Ibaga sa kahi paso do akalas ni rohan na siya ko. Asa buhi rat mami Tuhan marla si rohan laho mamuji pasanga pokok di ngulu nami si ganupan. O matangi ang Panginoon nami Tuhan le Tuhan di mana goton na pasahatan. Mar hite-hite di bata anakmu Yesus Kristus si palua jala si okopan. Amin. Mon napauba pokokoi si botoroha doho. Parpangaju maho. Songor ngulum di siapari. Postur hakku. Alanunga sada tahin ya kageleng mon. Lau pauba koko naboru doho toa mangburu. Lasbar ham jala pas-pas womo sida ikut tiar aran nahudun. Ima sahat ni hataku dia naboru dohot amang boru. Iboto hamu do katutur dah padoki. Misalnya amang boru tang amang boru kubi hamu nian. Lai gabi amang boru mah. Jadi molo kurang lebih padot nami marpangaju hora naboru dohot to amang boru. Ima hataku do hatam. Jadi itu bisa lain naboru nami. Wallahi amanik diyan. Ison ngaros dia ka pinampar manabro. Laho tabak ko. Say mubang mabaynom mo pasariya dia sila sa na. Nung ay panakop mawan na baru, tabak na tibo tu betul napis. Nakop mabaynom mo di ulaw niya sida dia kana marpangkap tap ema pangka na dia baranak. Ima pangiduan siya kami salu aka hula-hulam do aka salhu na aka pinapar. Na baru duku pasah tami honok ba batu napi tu tabak na tibo. Tonggo pe benon niya aka pinapar mo na hobartusi lau pasang poko. Jadi bahem ma pasu-pasu na gudangi, pasu-pasu na leketi, pasu-pasu na tiar salhu tu aka pinapar mo do tuhami aka hula-hulam. Di parakok kami maho na baru diari na tiar diari na ring ganon nakop maparsaudian nakop manang pangomongan di saluhuk na aka pinoparmon so ni manang dilay kuwa manipilian lay molo petariyo lay nakatawak katakot ho takasongan na binoto nito dim nga para juro marusung pesamo ito ben natarido nyalas si roha na mahami saluhuk na rotuson halayate pesongan nilay ku mangidu hami tong toho do ditiking ulum songoni ma burzum songoni manang sopamu maka marhuda-huda do akan martutruk pe jadi ukahami nonni ingana mon jalai panako na sidaka ibe berekku sudima aka keluarga rison samon notu batu napir tetap na tibbo anggia ma songoni ro ni situa-tua manang dohonon nami nakok ma dia sida persaudian nakok ma dia sida manangi habang katon dina mangula pe say gawi makani ulan niya sida ina marpinah say sino mapinahan niya sida paswaswa muna hanon na ujolo so ngoni masahat ni hata siya kami asa sahat masolo sahat matubot ni tigaras sahat no kum kahami nga nam munon ni jala panakokon nami hamu hubatu napir utab na tibo sahat magabi sude paswaswa muna akapinok permunon nambaru dot amulay ko sahat mahu panggabias sahat mat perhorasan so Betul mah. Di para ko aka nyon lekon. Inganam saya takut betul persaudian ya ka lekon do songoni aka bereko. Dala giring-giring nyon aka pangarato nyon aka lekon. Giring-giring pangarato na tayong guru.
Bodo udah dulu, kalau mana aku nunggu. Potong langsung ini mengiring ke rekor. Apa jolok mah? Pilihan. Ya, dia. Termana nomor jalur? Iya. Kebetulan. Jalo mana? Jalur. Nah, tarung dia abi. Mulai merono ke manggurunya nonton jalur. Terus. Ayo lah nanti Pak. Enggak, jumlah saya mata bahan, amang. Hidup. Lima jalur manggurung udah 5 jalur. Dia betul langsung baik. Ima haknya silakan lima ibu. Enggak. Mana no depan anaknya? Kuliti jono kuliti. Asa Joko pala mo. Ano ako na puso nung malimang juga. usaha harus nasi ke tidak. Dari bawahnya Pak. Dari bawah. John, Muna pa sa Tak kalau nak nama pinam. ali si John. Oh, bisa na kau? Ah, let John. Satu lah ya beli. Orang pun minum. Ibu tahu apa? Ona coba soalnya. Tapi aku nak pun nang bedel limu. Nah, dari sini. Bedel bilang. Dari sini, sekolah. Oh, si itu memang rusuh. Nanti abang duk. Oh, semang. Semua bilang. Ai, Itu semua. Oh, kayak sih. Lo masih. ai si Wani. Iwan. Ah. Terus dong. Bisa. Aku nggak usah. Kalau dibedil dulu kan. Kan manong tama buti. Terus. Masih sih. Dang barbar jatuh ke pinggir. Tengep to apa? Ini ya. Oke, minggir, Wah, cocok jadi petualang. Udah lagi. Mama. Dulu ada yang nangis. Betul bersih
Ayo sudah emang nih, taruh 3 di bagas. Geser. Awas dikasih dulu jalan dulu. Wow. Mas, ini mai buat. Buat di mana? Orang serai. Tempat nah ya Tempat nak. Ember mana ember? Sudah, ban. Bayel. Oh, Leo na saya suci na buron. Buat tamu tempat ni onco. Hanon. Ya, papung sudah Pak. Buka me. Ayo buka me. Ayo. Karena Joy. Ano dong leke mo saya hay ase. Boleh sih saya isi pekon. Isi mai. Ay mo tamu saya nang geser nih dari awas ke sini lah kan. Aku ya jol. Udah. Bersih dong. Solang rohani nang mamer kita kahita tikinguluna. Kan ngai dokon abang marcin nakkan ikan. Solang rohana. Lan rohanin na ala pemuji sedih. Memang gue lutai terpaksa dikurung. Iya. Alai bayi mak. Unang saya ulang. Sibak. Mau masuk juga sih urta, nggak tahu mak. Ya. Nes, baik mas, ini mana? Nes, bah. Udah. Iya. Sarah, 2, Awas geser. angkat tadi, ban. Harus mana sinyal kok ini. Udah lah sini. Sini kau, sini. Sini kau. Buka nang. Udah lah. Sini kalian. Si Posma, sini kau. Sini cek, si sudah son. Buka pelan. Tulang. Pelan, buka sudah. Masih sama nungko itu. Enggak ada di. Tentara. Enggak. Enggak. Tentara cuma sinyal baru buka sudah. Pelan. Pelan. Ya. Anope ima co. Na ima ina buat tua luar. Anope sali babu aneh. Ai puguru sudah dari nomor plastik taruh pala lo jita. Iya. Ya, ulang betah sudah. Iya, bomusan. Apa setang sini? Bomusan. Bomusan sih, Pak. Betul, profesion. Sudah ibe, tapi tang. Bomusan. Iya. Bah. Masih profesion. Tuh. Ya. Langsung ditarik makan. Ulang tarik. Papua masuk ni. Biar langsung diambil aja langsung. Ya. Papua buka baju ni. Ibu ke salana ni. Nah, iya mak. Buat enak ya. Papu sudah. Sudah. Oh, tertar. Lin. Siapa sini aja bikin dulu langsung sini. Ini kumpul. Buat mahani ya hanai, pabiar sini itu. Buat jalan tanah lagi. Simpi do bira, kalau saya simpi. Terus 5 iya. Iya. Oke, tenang, ada bawaannya.
Kepala bisa bekas kenyataan. Bekas piringnya ada huni kote. Tapi bekas sok gua mana ya agak bersih. Mana Martin? Senti, nanti no sono montino. Io non ho Mana si Lince? No. Dia ya. Nan, mau masuk ni Lin, terus ayo ke kain. Hari, pasal rumah ini. Ada siap pulau lata. Jauh panggil doa mah tuhamu. Tulang nami turnip, do tulang nami galingging. Raja nami, mulut kurang madok pehan mar pangadjo hamu. Bau panggil doa malam ngah mar susuari. Naboru muna, lai muna bere muna. Apa radio bason di baina kapino parna. Panggil doa mama nggak sapat tahu ma. Dia mana palas rohani. Parto dion ni naboru muna do akalai muna. Do akabere muna. Do palas rohanan sini dulu maka kapino parna. Soalnya panggil doa nabi jauh jangka banyak. Yang bahasa puna ya. Kemudian kamu rabuna. Lalu pakat tu natek. Jadi mau lihat mah di tulang nami turnip, upasatanya mah saya tulang nami turnip. Ya mau lihat mah dia mau tulang nami turnip, upasatanya mah tu tulang nami galingging. Pakat jang ulus nilang. Oh lu asa terbuih hambi. Apa sih? Apa sih nang?
Ujuan mereka murah pun. Iya, mau julu apa nih? Jadi adok sudah mau kata pasu ni. Na tua nami. Songani mana kami namar hula namar boru tu hari-hari namangihut. Ali Tuhan debat aja hoba manami. Naing panak kokon nami mah. Saring-saring ni na tua nami tuingana nang radion. Posroh nami Tuhan salam nakop mabadi hajal ma songani do akai pasaria pangomongan ali Tuhan. Na tahu palas rohan nasida. Di pudian niak kaulau nak kulahami. Saboy marla si rohan nasida Tuhan marsangat manak ko di mulun nasida. Asi maroham ale Tuhan. Dan terbaik sodong nama ralu tuloman roham di ulang nami di manuguton. Pos rohan nami Tuhan ale Tuhan. Ulang pa di ngoti salu nai salpu siapa ringotam. Jala urasi masalu nahami Tuhan siapa pangalasian nami marhika mudar menang durus di gol kata. Di lanang borhat dope hami Tuhan tu bagas nami. Tong patarung hami Tuhan marhika itu di berbadia. Asaboy marhai pasok kami marlasi roha mahami tong mamuji pasang poko di ngolu nami. O matangi yang pangidon nami tu hole Tuhan di manuguton. Nau pasatay marhiti anak mo Tuhan nami Yesus Kristus ipaluwa jala siya kopami. Sini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot tolong ni rohan di bata ama. Dohot parsaoran itu di perbadia matokong naman tongani kita. Mulai siya naryosa rodi sa leleng ni leleng la. Terus akad. Berjam. Tako apa? Takah toro, boleh sih. Berbuat mah berjam ni. Orang tahu itu. Pasu-pasu tidak. Ya dok kita namar si dulu di tak namar si Allah namar hawarangi hula-hula. Rapat mahita tu bagas nami di samping di gereja KBP di Simahita Marsi Panganon. Ujulu berabunai boru. Ujulu berabunai. Baik boru na samnai boru. Mak. Tako ba? Gua mau ulus nai boru. Gua ulus nai. Tuh hatehon. Tulu hari. Oras. Terima. Masih akan nama. Dadah.